Hasia kanta duela urte bat idatzi nuen, gutxi gora bera. Betian gustatu izan zait poesia, eta batez ere txikitan eta nera bezaroan batez ere igual dela garai bat non barne eztabaida asko dituzun, barruan daukasun guzti hori atera nahi duzun. Eta hori, beti izan dut harreman hori errimekin eta hasi nintzen rapa entzuten, eta hasi nintzen gainera rapa euskaraz entzuten. Adibidez, Ziakus, Labasu, Bizi horrelako pertsonak, ezta? Izatea referente horiek euskaraz egiten zutenak, eta adibidez Ziakus dela Gasteizkoa, dela hori oso gertukoa, esan nuen, zergatik ezin nuen nik horrelako zerbait egin. Justo kurtso horretan ezagutu nuen jende arrazalizatua, batez ere pertsona batekin izan nuen kriston harremana, hitzen genuen asko arrazari buruz kurtso horretan, partekatu genituen gure esperientzia guztiak, hitzen genuen gure problematikari buruz, eta gainera batxibin egiten da gure institutuan kultura aste bat, eta justo egun batean ematen zaio aukera nahi duenari eszenatokian igotzeko eta nahi duena egiteko, eta justo faktore guzti hauek juntatu ziren eta utzi ninduten joko zelai perfektuan rap bat egiteko euskeraz eta arrazari buruz egiten zuena. Eta orduan egin nuen abesti hori kulturazterako, izan zen pixkat desastrosoa, porque idatzi nuen aurreko egunean. Baina gustatu zitzaion eta nire lagun honek esan zidan abestia ondo zegoela eta erabaki genuen horrekin zerbait egitea, ezta? Eta orduan jarri ginen kontaktuan gaur egun Enborriko kideak direnekin, hasi ginen biltzen, bilera horietan egia da batzuetan hitz egiten genuela bideoklipari buruz, baina beste batzuetan hitz egiten genuen hori problematikari buruz, eta deskubritu genuen espazio eroso bat gure arazoei buruz hitz egiteko. Ailegatu zen momentu bat non ja ezin genuen aurrera pausurik eman, ez genitulako baliabiderik eta momentu hortan erabaki genuen ala bideorekin kontaktuan jartzea, iruditzen zitzaigulako dela komunikabide bat konfiantzazkoa, daukan filosofia, hori ustelkeria argitara eramaten duena, gustatzen zitzaigun eta erabaki genuen zuekin harremanetan jartzea. Pues detrás de este videoclip estamos el colectivo de Enbor, que seríamos básicamente un grupo de mujeres amigas que nos hemos juntado por la excusa del videoclip de Usue, pero que a partir de ahí hemos descubierto que tenemos un punto en común con el tema de la raza y siendo mujeres, y pues en las quedadas se ha hablado del videoclip, pero también se han hablado de otras muchas cosas. Básicamente es un colectivo pequeño y humilde, diría yo, como con un tema que abarca mucho, pero muy para nosotras por ahora. Lo hemos hecho como un poco desde un intento de autogestión y desde cada una poder aportar desde lo que sepa. Este videoclip lo llevamos nuestro talde, y aparte de eso, hay muchísima gente detrás que no se ve delante de la cámara, como JM, que es la persona con la que hemos conseguido el audio, un audio guapo para la canción y tal. Luego está pues todo el equipo de Aravídeo. Luego pues todas las personas que se han expuesto de alguna manera, que van a estar durante el vídeo, que no están dentro del talde de Enbor, pero pues eso, han participado y se han animado. Nombrar también a Jenny, pues se ha involucrado haciendo coreografía y... Zorionez ikusten dugu daudela pertsona asko erabiltzen dutenak espresio kultural ezberdinak haien aldarriak kaleratzeko, baina zoritxarrez ere ikusten dugu erreferente horiek direla gehien bat erreferente normatibak edo. Bai egia rapean erreferente arrazelizatu asko ditugula, hip-hoparen hasiera markatu zuten pertsonak izan direlako batez ere komunitate marginatuen parte ziren pertsonak, eta hori ez dugu ahaztu behar. Baina bai egia da, rapean emakumeek ez dugula ia espaziorik izan, eta erreferente horien faltan gure erantzuna kasu honetan izan dela erreferenteak sortu. Sobre todo en nuestro panorama, a nivel local. La letra de la canción es el mensaje más directo, es el que llega, y luego está el aporte del videoclip. Lo hemos intentado ejecutar de tal manera que el mensaje sea replantearse como la asimilación que tenemos, las personas racializadas en los lugares occidentalizados, la manera en la que
nos asimilamos a toda esta cultura y como hacer un clic más aparte de ese análisis y decir cuál es nuestra respuesta ante esta situación de querer intentar y buscar arrancarnos todo esto, quitárnoslo de encima y construirnos de una manera pues, politizada, intentando recuperar unas raíces que todo nuestro entorno nos ha hecho perder. Argi dago ez ditugula ia erreferente emakumeak musikako izten duten euskeraz, baina are gutxiago erreferente emakume arrazalizatuak. Horren harira uste dugu Euskal Herrian ez dagoela ia arrazakeriarik, arrazakeria gure kalitatik kanpo dagoela, baina argi dago, guk argi daukagu eta kanta honen bidez demostratzen dugu, oraindik lan asko daukagula arrazakeria gure kaletatik usatzeko.